Muraho nshuti za MK Family TV, turabasuhuje mwaramutse abandi mwiriwe, tubahaye ikaze kuri family ya MK Family TV. Rero nkuko mubibona twaje kugira ngo tuganire, twari tubakumbuye cyane bishoboka, twari tubakumbuye pepe, nari maze igihe ntaganira namwe, shughuli zari nyinshi reka mvuge gutyo, ariko uyu munsi ndashima Imana ko mbonye akanya kugira ngo tuganire. Ahantu rero mubona ndi murashaka kwibaza ngo ese mwiza none hari hehe? Ndahantu muri park hano muri Canada, hari izuba ryinshi, donc haba hashushe mu mazu, bikaba ngombwa ko dusohoka kugira ngo tujye gufata akayaga hanze. Niyo mpamvu rero mubona ndahantu mu biti byinshi, ya ahantu heza cyane, niho ndi turi gufata akayaga. Rero turabakiriye inshuti zacu, turabakiriye kandi turabakunda, kubw'iyo mpamvu nifuje kugira ngo tuganire namwe, tubaha ikaze kuri MK Family TV. Gusa nawe urashaka kuba uri mu bihe bitakoroheye, ibihe bitari byiza, ugwaye se ugwaje se, turavuze ngo bihangane, ejo ni heza kuko Imana itubereye maso. Inshuti za MK Family TV, nifuje rero ko tworebera hamwe twese donc ni gute umumama ashobora kuba inshuti hagati yiwe n'abana biwe, ni gute umumama ashobora gucreate ubushuti hagati yiwe n'abana biwe. Turarebera hamwe ibintu bigera nko kuri bitanu, ibintu bitanu donc umumama yakoresha kugira ngo abe inshuti n'abana biwe. Icyambere rero turebera hamwe ni ikintu cyambere ni cyagiye umumama aba ari konsa umwana. Ese ni gute umumama yakonsa umwana? Icyambere rero mu gihe urimo wonsa umwana wawe, buriya uba uri mu kreye ubushuti bwawe hagati yawe n'umwana. Cyagiye umwonsa uri kumureba ukatira attention nyine ukamwereka ko umwitayeho, uba uri mu kreye ubushuti hagati yawe n'umwana wawe. Cyangwa se uri kumuha amata, kuko ari igihe n'umumama ashaka kubyara ntiyonsa umwana agakoresha amata. Na cyagiye uri mumuha amata ukagerageza kumwereka ko umwitayeho, buriya nabwo uba uri mu kreye ubushuti hagati yawe n'umwana wawe. Icyo ni icyambere. Icya kabiri rero ni communication, mukaganira n'umwana wawe. Urashaka kuvuga ati se ni gute ushaka kuganira n'umwana mutoya? Kwa kundi muri gukina ukamusetsa ukamukirigita, niba ari n'umwana mukuru ukamuha umwanya ukamuganiriza. Ujya muganira n'umwana, umwana akubwira story, ukuntu yiriwe, ibibazo yahuye nabyo, byamunejeje ku ishuri, ibiki namwe murabyumva nyine. Mu buzima barimo ibintu bitandukanye cyane, ariko iyo wahaye umwana wawe umwanya, nawe arakubohokera akakubwira ati mama nahuye n'iki n'iki ku ishuri, byagenze gutya. Urumva mama muri wo mukreya ubushuti. Icya gatatu ni ugukina. Kwa kundi iyo mukina hagati yawe n'abana bawe, mama muri wo mukreya ubushuti. Urugero murashaka gutse ni gute ushaka gukina n'umwana, umuntu mukuru ni gute ushaka gukina n'umwana. Murashaka gukina just utuntu tworoheje cyane, tworoheje. Urugero murashaka gukina munihisha. Ujye umumama yiwe muri gukina utuntu two kuwihisha, ukajya n'inyuma y'intebe ukabwira umwana ngo nga. Buri umwana arishima cyane, nyine aba yumva ko muri gukina hagati yawe na mama. Umwana akarushaho kwishima cyane, akarushaho kukwiyumvamo. Icyo ni ikindi. Icya kane rero ushobora kutunezeza ni umwana courage, bravo. Izo umwana yateye step ya mbere, yatangiye kwicara ukamubwira bravo, yatangiye kugenda courage. Yagize okay, ma step yo abana na murayumva. Umwana kunatangira yicara agenda kamba agira utwo du step twose agenda ahura natwo, ukagenda umuha courage, ukagenda umuha bravo. N'ibyo bintu birushaho gukreya ubushuti. Ikindi cyongeyeho gift murabizi umuntu mukuru arayikunda. Niba ugiye ahantu mu kazi utahanira umwana ka gift runaka, niba wiriwe hehe utahanira umwana ka gift runaka, umwana biramunezeza cyane, aba yumva ko wamuzirikanye, wamuhaye umwanya wawe. Murabyumva rero abamama, ibyo bintu kameme tugerageze kubishyira mu bikorwa kugira ngo turusheho gukreya ubushuti hagati yacu n'abana. Nitwakoresha ibyo bintu ko ari bitanu kabisa, ndabyemeza neza ko ubushuti bwacu hagati yacu n'abana bacu bizarushaho kuba byiza. Rero inshuti za MK Family TV,
tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Turabashimiye, tubashimiye umwanya wanyu mwaduhaye kugira ngo tubane muri iki kiganiro, nubwo ari kigufiya ariko kirimo amasomo menshi, amasomo yadufasha kubaka ingo zacu nk'abamama, amasomo yadufasha kugira ubusabane hagati yacu n'abana bacu, amasomo yadufasha kugira ngo turusheho gusabana hagati y'abamama n'abana bacu. Rero turabashimiye kandi turabakunda, kandi tubashimiye umwanya wanyu mwaduhaye kugira ngo tubane namwe muri kino kiganiro. Naho ubutaha turabakunda. Bye bye. Bye bye.